Savannah. 16 regions in Yeba Munchain. Nemo and now no pay. Yes, shall free Ashanti region. About cho about non Sompa non Sompa meter the Anami and San. A bebo modena say, ye be a humana tumuno, a Kawasem. Na Kawasem Jumedino. Ye bamon chema moson sema ekoso no mo kire madwene enya tanie enya di atem enya bufuo wa kire wadwene wo ye oman ba wo ka bie yeye Kawasem dwumedie ye de ahyehye so okay eti asante mantem. The lines are activated 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Pacho Wendy. Omanhene Mechia woni otie for ni na. One eka say. E say I be wa me kasa pe ada o ma say. Kawasema no pay my etiu. Omanhene se MPP4 epese omuba abemu ana omu pese omu wini 2028 this a penny for omu free chairman ebabedu youth organizer this a you omu ina free because what me obi akonya 2020 obi anya 53% now what by 2024 no one D a percentage every 53 at the Abia 37 or 38 or 41. What? Sir, you fall by this time I saw more resign. I saw Mujo Munyama who was oh beautiful from also chairman that are now all was 2024 2020 no Oman ka say Oman lose seat bebre Oman fa seat number 137 and they say what the seat ni na dia ba 88 ade eso mu di omunyama ni na kuo to the office at national executive senior resign. Oh, hello, good morning. Good morning, Oman. Yes, sir. Bodina Kawasem. Oman, Ojam Bodini. Ojam Kaza. Oman, insure mo dupa suro nyako point up de Mahama. Papa na makuma so de mama fa. Oman mi make this you. That is ya sika when you bank. No. The agent of where the kwena yelling. Yenti sharp one ma pare ka one there. Yes, sir, on Bakura, or the best. Sir, wait here, more money, I can't get pounds now. Remember, politicians, the man, your best way. So, upon or what you know, what Jimmy and Sajuni. Sir, I deal with the poor man, and idiot. Oman, the best again, I might be a part, she's will tell you. Muno, and Kuyama Yadanasi. Okay, Mahamake. I'll see a bit papa. Hello, good morning. Good morning, Uncle. Yes, sir. Why are you? Okay, my honest look, I cry into. Uncle, my plateau. I did be personal. Good one to a Moediama. Now, when we said Ghana also, when we be as a main count here, nothing to put it actually. You know about electoral commission. Agra when they work at me. You know. Oh. You get a tank from my work and one thing several times. Or mount a booby amount. Put on so that I or me a tank or mobile demonstration. And now, pop politicians be so omunai. Now, when the honor so number every. But uncle, my young people. About me by now, as soon be a queen in a year, work at the coyer at the man.
And now, my wouldn't be the advance say more than 85% teachers and they are form. It's an Omabum team for Omon Car Assembly 2028 at Haya. Because if you are no papa and again say, Eddie, I am a man, or baby in a people. No, I say in the two deputies. But on fancy the team say, election, you're really no police stations, any easy office. Okay. Hello, good morning. Oh my goodness. 055131193191 0548931931. Is it there? Okay. Yaba twaso. I feel no I just ho kakra. Mama's choice. Fufuo na ye na ya said I in a powdered form. A woman came wo body e wo banche. Na mama's choice fufu mix no. Just say abamem o ka kama mackerel no so gyina ne na so kama na fei wanya abam dro and so mama's palm cream abam dro and a premium quality aye gare and no so akowie say obetumi kra aye ba with abam kwan just a mama's choice there wunya wura kitchen one ma why aduane na wi anesa wo open do support to obi e tobi nti won so ka ho 0244 451229 0244 451229 mama gwa ho ma no so na deputy ranking member foreign affairs committee parliament also me friend home rasebedani na kwame asafo agei na yene ne jotwe nkomo ne nkomodie no agira e de asem so a mama na kwaba ona mo kwaba asafo agei mo ache bra me joso na o frame ya na o ka benkwan asem ya what that o say so frame ya na o ka benkwan asem what that o pa benkwan pa o bra na we unya nwa kakra unya na mire kakra gugu ho a oh bra na anyway okay now o say United States issuance of level 200 travel advisory to Ghana no Abano acted swiftly because there's advisory warning I free USA bano betimi ahadwe wada woma obu a wonte ase ne farba ne say na sa ensemu a free US embassy wa ba no e kire say okay so mami ndi kind of minchia yeah urake minchia wa tifo minchia santeman minchia Ghana fo nyina omutie wa fidi kase na mingi kind chese afeko afeba periodically no America aban eye ehwehwemu omo hwehwemu no mu wia omo de efutu a efi hwehwemu no ema wo America omo manfo omo mfa mayen and omo de ma omo manfo and obviously other countries ni so ehwe sa efutu na America for de ama omo manfo no omo so omo de tu omo. That's right. Now omo yeni omo kire omo manfo say Growway any growway dear, oh, Poha, Wasumu Bajo. Growway dear, Poha, Yan Cassa Cordia. Ebia, oh, Cordia, for home because Gruno, if you trust them more. Ah, dear, Yabecas a man cocra to a level. Feel the heat. Sompa FM.
aha de menko aha de tena ha udi udu atransuo na no a menko be fufuo. So periodically they have been bringing this report. Yanka bia nhim na no ya yekɔhwɛ ya Ghana na awiase nyinaa agye yɛ tum sɛ yɛde yɛ yasumdwe man yɛwurata ɔsɛ medze ne pass Ghana Global Peace Index already wiase nyinaa asumdwe kura po a yɛtumi between first and third ɛwɔ Africa Oba West Africa yɛare kura yɛ second ɛba ne sɛn na ɔman saa no America 14 eti wɔn manfoɔ ne wiase fo sɛ utu kwan a Ghana no deɛ yɛde nato level 2 because etutu asɛm bebree ɛkɔ so wɔ hɔ yɛkɔhwɛ report ni mu no ɛn wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ wɔn sɛ yɛyɛ Sompa etutu asɛm bebree akɔ so nneɛma ɛntwa yie bebree esi na nea ɛyɛ asesɛm wɔ ho ne sɛ polisifoɔ no ɛyɛ nhwɛhan wɔn obiara mfi obiara na obiara yɛ nea ɔpɛ na aban nso ɛnka ho asɛm nea ɛtɔ so mmiɛnsa upper east upper west part of Savannah your friend is saying north east hɔ koraa deɛ wɔn de na to zone 3 a maa wɔ America ni bia ɛnkɔ hɔ koraa because of senior aban no yɛto aba wieɛ no wɔamanage ntɔkwasɛm a ɛkɔ so wɔ hɔ no and for us this is very serious for 8 years MPP tena aban no yɛhu wei bi da America nyɛ yɛ sɛ da only 4 months mobile this is the report you are getting and you know the entire minority and answer the minority part or the minority caucus of the committee look we are calling for investors now the foreign investors now may person mobano because Ghana and they are speaking about the impediment buying Atlasia one as a report in the crowd. So we are drawing the attention of the government to come swiftly because one year you are cutting down a lot of the foreign direct investment that is coming. Sorry, say my name is for my name is Rankin, Honorable Abu Jinapo, say committee members, okay, MP, Kenneth, Koko, Honorable Patrick Boama, say, Jenny Adia will share report, analyze the report. You say, no, we must let the government work on this as soon as possible. Now, Emma have confidence, a dinner, I just said. Yeah, Sompa FM, which would boost business, which would boost the confidence of anybody who is traveling to Ghana. Ain't now penny and Eddie, Oti and Khan, and run in Yaka Wasel. Into what aroma? Yes, some anything in said. The government must act decisively and swift. The government must make sure that the issues that have been raised, the post-election violence, are dealt with. The government must call the shots. Opening has to do with GDR, Abino, US Abino, knew what some of the issues are, and I said how Abino deal with some of the issues. GDR knew, particularly cocaine, asemi, trafficking, asemi, drug trafficking issues. They believe strongly that Abino are open, when you're transparent in the dealing with the issues. And it is one of the issues. Committees now. We told you the Foreign Affairs Committee, the Trocomadins, for the country to gain the international confidence in who here said the state institutions, the criminal bodies, the security intelligence, yes, investigation, not just the government committee. Okay. We raise these things. Who say, Sebi, Asamoah Kayan, and you're dead yet, but you see that Asamoah Kayan and the Dahwa say, yeah, can't want them to see, I part of the reasons US for their money for which they have rated us
as a friend saying a violent prone area to travel to. Okay. Meda wase menua ewo nchemu a wode aman na fe atin say enkomo ni mu ada ho pa brepa mu se be say di enkomo bi o eno abona na kwame asafoje na mote se ne twetwe enkomo no asem ni nyina ne say minority omo amohwe omo ye ranking members for foreign affairs na omo edikrata babontin say American for to omo enkrofo for omo citizens for say sisi a wo ba Ghana esire mantem kra dem for ani hwe ho na Ghana so no sisi ano se wo tu kwan ba hwe ye because wan hwe ye na kwa omo say elections no ye wie ye no aban no antimi anso elections no mu ye anya niema e wo say oye ebio cocaine sem e ba ye no so ekwan a wo so handle no ni anya unti no omo fee say Ghana is gradually becoming a violent prone country. Omo etu omo enkrofo for say wo ba Ghana hwe ye. And a minority say a indictment. And the ya aban no hwe kwan obefa so a obetimi etu so ano. Yo ye beba mo nchen na ye wasante region na ye mfidie no eye. Mame ma do neck for akwaba na me mbuso so mo ho to say. Mrantie mo ho to say. Boss, Bibia boko. Boss. Okay. Yentie wo mo do neck heba. The ntie wo say wo ya brantie wo ya baba wo ya onipa dasani e wo so onum do neck na wapom den sipesita. E kwan da ho ma yentie mo. Yo Omanhene ye bechia wahwefo ne watifo. Ye bechia kurura otumfo safety tu. Ene baby aye adwuma Omanhene a ohweso na nantimba na hene domanase. Asante bekwai na ya chia obi bia adura ye de abadwa so a ye bo ho dawru do ne keba mesha no eno ne ye sire obi bia se onko pebinto sisi ano ye ya ko international enti kumasefo monchen na do ne kene kan by krom ha na ye produce no enti esese mumum moji aduro no boso ansa na ewura ba bi anya sa ebeduru emre bi no ubehia bi nanso na wunya bi donek no ye be kire niema etumi ye esan se duro din a age no ne niema pa etumi ye ena rowe age din sa na wo ye bema na mema som nye ukọ under 1 minute 2 minutes a edrowe first day a wo benum bi no ede ukọ 20 minutes solid so person oni obehia e wo formula wo frey ni en kirew na fakọ adwuma so na kodi nkunim odi duru agoprama no so a wankasa obehu say yes ye won pamu extra time obebo abon biom sane yesan ka kire obi bia nso obema wu watenka wo fom pedoneke ba mesha epeja na emunya de pebi usisi ye oya ukotodwe ye oya ni nyina pedoneke ba mesha no bi sanso na eye immune booster enti obe boost immune system a pedoneke ba mesha no bi me kasa no na mo fa number na egu ase no na masambo bo for the benefit of one so a 80 radio no na we sra say se mo bo number na sra na mo ahweniye na mo aboniye amaye mo fra ebeba ye kasa no nipa dodo no na befre nti esa ebe busy na mo uhwe tv no na upedo na kini biato a esan se enye ba bia na obenya biato nti mesrew twanu mfonyini fato wo phone so na wo kọ no akọpẹ biato a wamre na energy afenso se wo ne obatena che na wuntumi enhye ne nyinsen a pedoneke ba mesha no bi onsa ye otitriti una ye otitriti pebi nato nanom esan improve brain function into one eco school no a wadinim ewo form no mesro eye from 18 years eco we are below 18 years a onka ho wadinim eco form no fraying ne be kiro ne a odi beka ho a obenom bibia ama bibia ye kama onso ye panyini enne odi bibi to nchen a na refi fraying ne nchiro afensu stroke na age watena ho a pedoneke ba mesha no bi 0246 727677 0246 727677 0249 208252 0249 208252 esanso ye anti aging into no mu ana oni padua no etoso from
wo woni so yemu wusiwusi mo amodwo so bebre hye no so se donaki sa yare bro aduasa enti ye ka ma ne nyon wanwa indigestion wo oyema ye cheko no won pe bi won so a oyema tim ana oyem untu enne nipa bebre empe asa enti no unum donaki na ye was kan obefa so abenom na betumi ama oyema da ho enti pebito wo painful urination so your ba ye bema ana so se wo UTI urinary tract infection ana STI sexually transmitted infection sa niema we a different STI no so obi ni obi hia na so wo yare bia ode bema no ene STI na UTI no so ye infection a eno so efini niema hodo bi personal hygiene wotumi ankipu ni ye a ena wo benya eno so ewo ho pebi stroke diabetes cholesterol candidiasis menstrual pain untumi ni di pedoneke ba me shane bi pebi nato nanom etimdi number no etudwa biona Dr. Kwachi ato aso 0246 72 76 77 0246 72 76 77 0249 20 82 52 0249 20 82 52 yo me am da se my ento aso na ye ka se do na ka ba mr no mema ya ba ye fe ne se abadum mema oni be ma be hia wo se ene de me yere onsi me fom kra ene de me yere ene aduane no ye ma me kama ana pe kra wa musa me hwe na ye do na ka ba mr ana edi na ka gine mo na se do na ka no ana aye na dwuma na ama no ti mr wa se wo hwe ya no pai ana se utie ya no pai a bibi biara wo bia no ye de bi aba honom nti amane ha wo se ba bia me we de me de no manya adoni bi ato mr wa ye de numbers na ato adwa it is always screen na se ya wo se numbers na guo omo etie radio no ye bona bana mo a wo de fa ba bia wo bia wo frɛ no ye be kyerɛ se ha sei ebi wo ho ana se ha sei ebi wo ho de ye sa kan se o ma me bi anya stroke ontimi enkasa yie ana se otimi kasabat ontimi enanti yie ana se onanti na ne ho wo so se wa adura be ma no a obenum na ne ho beto na ato ne yie no aye du ne ka ba mixture sa na ta yo papa so na se wonya stroke ana se bia o diabetes anu nti ase ne nante enye ase ne didie enye ase ne na enya se wa aye du ne na obedu be ma no na enkyire hwe eni se odaduro so a se wa obetim anum na aduro no asa anum du ne no ni nyina ne se numbers na ye de betu dwa no o frɛ ne a ye be kyew de wi a obesi aye no ana ye papa no so omo ko omanimu no se be asa menu ya ekasa na waka se obi wa wode ade to bonkum a na wo hwe no wonifa wode ade to nifa na wo hwe no obenkum ewi ase nyankopɔ mpanyefo se dua enyinu na epo ebam enipa unyinu no na ene be esesa wo nipa dua no ho anu nti se wadwene ekɔfam a aye normal na mum adura obenum na fe abowo ede wadwene abayie adu agina yie no aye do neck heba mixture se wa ade biara ehaw bia no ema ne haw ene obi nkonkodi nkomo esan se wuri nipa na ekwa kodi nkomo no otwe ho a na kwa kobo nipa foforo ede amane adura wo hia no aye do neck heba mixture ya ka mema asem no enkyere se mema nkwa na num oduro no mesra ema ensoso enom ntu yo ba o message no chase no na ba 6 days a chase na ba 7 days ya ana atiko 1 day atiko 2 days anu kura na ebeba na ani na etum eyi ti se you know nyadoa no ebi wa eyi kakaka na abeto no ema biem wa ati twa twe se wa there's a menstrual pains pa ana side menstrual pain no moja ensa ma akroto awo ne yam obi wa na ba sa na adwene se bia ya normal ebeba mesra wo sa ma bisa won se moja na aka wo yam no the next 5 years ede na beye wo the next 10 years ede na beye wo mesra wo entina nko fa yade enka se be na na bi na ayame e papa bi na ayame aye donak na abato anom aduro no se de sia no aye nkohiri nkwa na yede ye e wo some chemical content bi mu a ebabu woni padua no are energize wo ebabu woni padua no ama bibi bia da ha obia no ebe ye pie ye kan se ya obi nim se bia ago na yedie ye ba fi drai wa se ye de no bia ma ye nuanu mo wa se o mo dia danse wa wo TV no anasa wa wo te radio no ade na aka de aka ne se oso bonya ahotoso wo de kokoto ba ko pe se de aka na anya ma wa menu ja to anasa jainom se ukọ achem oda ye de bia ko no mti ukọ always our station hono ma se ukọ ho a aye abetsam aso ukọ obenya bia to omo mo hwa na pa ya omo enkran pacho okanshi drag lane repash heba tenatet heba kingsrock heba also ebi honom sunyafo a mo hwa ya na pa pacho furniture cap heba anase Mosaic pharmacy Greenlight pharmacy enso aton bi se wo Cape Coast a bo chansa enso honom e takwade for info mo kire mensa
So we come see maybe a two no to be a Danny Herba, Apidank, Ozon's chemist, Adia pharmacy, Sam & Co, Obina a Toby. But a more share any more Maduma, more tough for Pancronina for the Chile Hassay. I have some pie from Hassay, a view Hassay. Oba, also catchery. The night can open and I come over the Bamount, open about Marcos or the Bamount. Ghana for no would be an Obama share or more patron for the Chile Bamahu, opposite the GN Bangano, opposite to Bamahu. Bamahu. Wow, Bamahu. Catch that's on a catch the heba or what? So she has a wow for the Bamahu. If you own them, Obama share a player or more Western North, patron for the baby any greater pharmacy. Rafa Heba and I say Kafkas. Also, I would be on them. Maybe I would be on if you on Kadefua Mushan pay for the Kwamwa drugstore. I and Zahara Hotel, no, I opposite to another a bed Zahara Hotel, no, if you on them. Number is like I said, Mr. Obi or so da. And if you buy a 12, I could say a purpose of 5 for them, about doing so 10 times. I don't see a channel. Now, why bust I went to an ye? I say, Mr. I said a process however home, and I said, we are diabetes. And I said, I be a SEO who are Udnim, a drabanum, above war, I saw how you know, I do not have a Mr. Okay. Mr. Wa said, maybe I would be an Koloko. Said the doctor said, I can't, so could have one, but all the chat. Number no, and that's a child doing for 2 phones so. Not a cocoa payment autonomous. Okay. Now, any enough your opinion, Antonio Dumanoso. I had 0246 0246 72 72 76 76 77 77 0246 0246 72 72 76 76 77 77. But your second line in the 0249 0249 20 20 82 82 52 52 0249 0249 20 20 82 82 52 52. Okay. Okay, Yanko back to Asante region. Now, Pacho 0548 Muntiemi 0548 931 931. And on a so 0548 931 931. Okay, Ofra, you bet much change come 0548 0548 931 931. Yakuntase. Meba on change bia 0548 931 931. Uyo bolo ye na asonte. Tifi na adi disa. Ofra anoma no so a ye be fa kama 0548 931 931. Oh, sorry. It's what Ashanti Regional Francis number 0548 931 931. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Bodina Kawasem. Uncle Yetu. Aha, Timothy. People, Papa, quite a daily icon. It's not say, oh, it's that one. Mahon, you better complete. You said, no, Saba Pancrono, dances or materials that one. Turn up the Naka. I have never said, oh, a corner, Yano Mabay, but a crown, my giant. There 1 year, no matter about no better than the car. Who don't want to say? I didn't want one idea. Okay, Mate. Also, bet my friend is 0548 931 931. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello, man. Good morning. Morning, me do for one day. Pacho, me kasa free kwada so. Yo, Kawasem. Pacho, yes, free kwada so Cilium Hospital hona. Cilium, Na bo time bi si entam ha. Me say anko my ensuo me omufie ensuo nyina omuhwegu ye main street na nipa de ka no. Oh, anka my man here you no say so mo say fried rice wo fie ho. Na akukọ nyenya no ma be hia gumantem one ho nyina nyenya. Oh, anka my me pacho kache zuba no ntana ni mehwe ye ni ehuna ma no. Mu ye zuba. Ye hia no ye. Na bi na kwada so say kwada so municipality.
eti mu DC ye ko ho enkosi hwe eti zuba Africa me be action mamo bacha o say mu here zuba action ho ye nya me action wa hapa because the fire mo de nam so de ye ni nyo me ba o eye omo mu tifie o nyina no me ba tobo are gata bia na ho a mo betuma hwie nsuo na gumana that is the area hano bi afie wa ya gata egu mango menti abonti wo mo nko ade wo nya ebi e no mo to mo fie ni pa bebrebe ni nyina nsuo gu abonten o me hwie gu street ni mana street ni mpachai ene so mo sai kwa no o ma tan no kra ne so mo sai no etu obi nua mo wi a ehun nsuo body nsuo mo wuru nkuko me kwa ni mo no mo wuru nkuko egu mechanic your mind ene ti kwada so municipal muti o mo hunu ya na tankers fo hu ya na report wa mo ba na mo ko mo me ya sembia tankers fo no mo hu ya do mo ma ho prawa o ka to mo fi ene obi no fried rice na no awia no abehwe eye akukọ no husuo ayi ma o de fa me number ni to bofo na me ntira no na hwe o beka se me kan hwe number na mame nye ese da bia area ho nyenyenyan me kametro se kwa do bia be gu tem na ni de bi o mu fi na se de o mo so ate pampan ani amobre me pa try ye bre pa ye bre pa kwada sofo bu amu ofio na mutie bia mo mpe kwan bi so na fie wura efie fun be na wasi ni sa no oh hello obo obesi fie wie na fie na obesi ni kwa no toilet kwa ni ho si dan kakraka na amanfo eko Chicago abonten we hello good morning. Yes sir, morning why dey I'm already about na we didn't see ba wo me amaru ani yo kawasem abambacho kwada so many fertility na ngasa no I was say Juba said the sister America no ono nko kasa so we to fly last time na how my no my source ono na source on my na just say factory trade bi ani ba bi ana we say e go fa o go ta ye na on na ya to ka na de po biwa no store so bi abeji abode a wo so otumi obitumi gina ni mu na e de e ta de o store no o pa ke o ka ta o ta de o na tax force obi o mati o no ma betam ka no me ko ama ko tuiska and also ya dey help of okay kwada so municipality monfa 0551 nka ho 0551931931 ya Grace faka ho mame etu betima free two lines ni nyina 0551 931931 0548 931931 hello good morning hello yes abacho ma radio no volume ni nko for na penicha no go get phone na mejo so ma radio volume ni nko for why oba dum no kra dum no radio no na me feedback no bad dum no hello eja dum radio no hello good morning Obey. yes sir why dey Kaisa Sujinka. And council. We are the king of Tasudabe. AKA Agogoshi over there. I will Kawasem. Open your master American say. They say, approach is what Oboba Kwanso home at 5 o'clock. You see, a dozen. Come and go for one word. Oh, to me, Yama, approach for no mobile match for no need to buy you. They say, and this year, bye. Ni asemo mu ni o makro the regional minister na wo ka cho so mo mra kwanso se dio se ti o mu nyina sa ba kwanso o ma 5 when traffic is sick because of local fear no fear yes and this year buy dey local fear se dia ekufu aba kofu aba buy any don pare eye ma ye no adaba for yes stress on try no this side so na side na free wo na say traffic ne bantam ho
And then you look who feel your message and you It's not my traffic in the now it's a traffic in the the best of chance say and I'm the omuji genti traffic in the musa so na that's what we get any one mo bibia ni ho bibia ni ho eh ekubo na pabu ko fu am ye wato ye enti se ababa wa ko ji so bu nyina sa ye ba join this inform my M7 penifo adwene ma so ma adwene ba so hello good morning Omanhene good morning ba cho wan die na wo carry sana ka se abopo my enti o kawasem Omanhene ho ye de odom nenti hey ye old you ya tio fit a Fox FM 7 SM abekan na ho se wa Omanhene ma fi o ani emi so ma fi wa ba akwa aba ya me de ba mi ti wa no pay me de Omanhene mini party dia mini NDC mini MPP ba ma ko aba ma kofo and ma to aba ma opinions me fa na ni ma nko yi a ma deflect na me ko afa me fa na ni ma nko yeti yi na ye no o ma ne se de be o ma ne be yi na ye te nti ye ya dia etina na o ma ne nko yi na me da se me da se or you floating voter or no shane nko yi a obeto atia hello Papa yes sir no go Papa Obesika is ka de me me floating voter wa ba shanti legend Papa mata wa kwa we o ba mi ti wa no pay Papa no pe so we me akana me wo mabuti yangu na waka me ya we pa ba mi ti wa no pay ana kitikake wo ari utilege enso na me free e ya na manenyo nwanwa timeko ha na mabaha enya she kawasem bedante Papa ene kene Japan ene ni issues kaka na mepesa meka Ofa enti ade na kene Japan aboni trimo pote one ne nkrofo yi abo mo trimo pote o mo ma MPP ye ho to ye da me ba cha wale nti na wodi ko gina se kene Japan Ofa che opposition wo ene amene o kasa nyina 99.9% if in Japan and then nkrofo nti na ne opposition Ofa what did that anywhere in the world I say aban bi mu nipa etimi aba ponten abeka se emna aban ne wo aban mo ana party ne wo aban mo I say party no enkrofo ana ministers bokro no te say as if there is no tomorrow can Japan na kan yo just because of presidential candidate say to sina na ndc for ya during the election time when ye dey lose the debate e dey no position on one year Saturday we there at the point of country MPP nyina ye sabi nyina ye jimi for can Japan say misikati omu pia o party ni so to go so ni sini kana be I want to say party ni ke pamo kene Japan ofa me say anto party ni be boda pamo kene Japan o party no e want to e da o oni ne nkofo no o mo dey so mo MPP e want to e da o se amomo fonta ke ajo ma e bu no just 4 months anka mo nyina be kan wo bom e di attack akọ to say jo ma nye we na aka kire yen o ka kire so buy 24-hour economy and 24-hour economy e wen okay, so better to light bill so otina first me ye better to light bill money water bill mo enye say na ka kire yen oba me ya ni ye no afede intela ntoko na na kene Japan afefa do ten ko fa alanko je kire manchen emra ofa me so alanko manchen obi ye ne bone ana obi pamo ni party ni ya ko to oba worry ana ni brenti o to mate me ho o to party eti we ni to we san ko fa ne ma party mo emeye dien Obesika busa hello good morning. Hello, good morning, man. Yes, sir. Why do you? That's a million and a half because of fee. So I mean, manage area. Nana Kawasa no pay. Na mine na no pay the meter was need media mudimo na. But much of my sense. Man tani okay mu address me be ye Mercury. In the Mercury. Na address wa takwa takwa so ya ye hono na kama ya ye bi ye fe hono takwa meku ben anmanji ruma kwa so down ya kan ya pension je egwo no ese ka pie na meru di e block ya e kwani block ya ye hono ye mpate mo no woni mo woni na mo an wo be chase anmanji kwan no so eba
eba line contact so I mean post office on na wono sa kwan no waja enye papa so eso wo switch akwan ni nyina na Omanhene Mr. William de Faso so video na contract ni shen nka so video je se ni duma dia wodi ya na ye man te ma do ma ase dia contractor na munya duma dia ni nyina fa ma no na kana no ye fita kwa no come first ye ho na wa fa ku sia man ni se mu kuru emu nyina kama Omanhene dance se wa di okay hello good morning Mejo Suamu wanye Adaroma oyibo Boakye ni oyibo kasem na me nche MPP ni dia pictures numbers bina na me nche re usu bempa nche so be kun chema e demba unshi aso ni ga ma sam ni se enkani abo ni enso boy akinu me nche asio o ma yi se ya wo chiri yi enkani ye nyina so enso ikura ye nyabi ko bu pipe ni nyina nya ye si basa ya cheche na na mo se to kani abo se chempe se sei o ma mun kadu mayo ni abre abai sabi chama no ko di sineka ro ka chire ye o ka se na ku so do na ba wo ye insect ozo mo ye dey hello oh can bro fu bi wo mante hello good morning good morning pacho wanye but your friend go ko Japan ka fa intelligence koku kawasem pacho we do free check e kwa tu do this go mo no boy in the one not to do some kwa na mo check up no o kan do do atem o say o lo do free tobo o lo do free o lo do ko atem so na mo se check le kwa intelligence kwa no boy really no kwa na to do some mo ka ho boys no I kwanu mu no mo ye bonsuo ka kwa so me bonsuo me friend for ko bi sa like you know afena tosa na sa no be say kwa you e kwa na ya no foforo no mo gi bonsuo no mo nim say ayi ahuro no o mo no ne ade na be say kwa no dija ka me ba ko mo ai he ba ko mo hu ka won de ku na to o si atonsu kwa be na kwa be ebokura na he sisachi wona bom sisachi e kwa sisachi kwa no sisachi kwa inside state ena boys si omo aye omo bonsuo ka kwa mwa mda tibu mo ka o de bia penyi bia ka we ho ye ifa asukwa municipal me bo a ajo se ho ye asukwa municipal me bo a ho ye ofori krom sisachi okay ofori krom coordinating directors no mo ya ye kwan ni kama pa ofori krom akwan ya ye pa o pata on be say no mo asa ba radio so be kan asem ye kwan no etutu ono ni bonsuo nti oh I said yeah mestre o mampani Ashanti region this is no amunya ma still oh enti I said aye baby bebre bibia ko general regional ministers yenya KM chief executive but I said this is no kwada so say menye so baba ofori krom asokwa omunye no omfa list nem radio nko a Ashanti region DC list no eya chew ache yo mentisi ase omukwa akoto aba ma DC bi wo ha other regions no bebre omu DC is asha adwuma ase Ashanti region de ya ache dodo so am DC my MC my ofori krom my Kumasi titru kwada so mai asokwa mai ada ede nkwa de names nkwa na etimi mubo oh esa just mantem rich municipal coordinator on timi nya ne mabi sambre na wan hwe ya na finance revenue ni ade no mo fa ho main asokwa mampon de ni ho asokwa mampon mu nya MC Tafo MC my meboa. Oh come on. E dey listen kwan, e dey nkwan. Chairman General say do get ya. Regional chairman anakwesi misremo. I say ahode was a ward district ni municipal no because of the absence of these people enye adwuma.
local governance is about them misremo monye na mo fa list dem bra amampon de ba ko yese obidi akobo obidi no ensemuru bi amrante bi kodi ya na wo se asante mampon yini oh therefore already for crazy we nyina se ne say oh okay mami empeke ba ko na fe me ne nyadua nyako nyadua yeah ni dino no nyako nyadua. Hello, good morning. Good morning, Omanhene. Yes, my brother. Why you? Simon, Adeakye, esi Surabongro. Come on, sir. Baba sunu jumadi amudi amasante mani Ghana manyina. Yeah, that's it. Na Omanhene Ghana ekwe yehuni ana. Ada idea na see. Hey, is asment ni boy say. Asment there ebia 130, 125. Na say baba tete so no na from. Ah, ayo Ross. This akwa body pa body. Miensa 50 cities. Akwa no ma efo no. Body ba ko ya say 10 cities. Miensa ye 50 cities. 50. Oh, sir, na say uti say body we no e seasonal. Okay. Me say e seasonal. Aye. Na kufa do time de na kufa do time ye kan say e seasonal. Hey. And the money mo kan yo na de kan e kwa ni de anu what dey pa they say o say and God okro say I got 10 cities ye mo 5 cities bim ba to kite akula ba ye mo God okro say 10 cities 10 cities 7 cities hey I hope 5 cities ya kite yes kube so do 10 cities kube 10 cities oh enti asra eno me kwa na anu odin enti asra mo pani mama Uncle Cano, no back was in there. Any yesterday, race course. Yeah, I know. Move from Mama, my Anna. Get me, boss. It's just here, now, one more time, why would they go a chair? Hello, why would they go a chair? We did this. What, baby, I mean, I'm a corner. Wakasa obe what's it there what's my manya and mama ba what this say aba yakwa yeah na ya go what ba what this say oh mami ti wa do pa video ba me da se me ba yo be mi aba yankonya dua kasa Pedase, for any adult for Yedria Herbal Center catching us every middle dream. Now a personal say, Mamina commits nas to say, and I will pum the home comoche and I'm de bro. The bear that may catch us say a two for say, upon the idea and a ball and day pa. And it is out here upon them upon what some say. What time you took, no one should be dean to say the year go for Fusono. Now where you would dear a free moon. May patron Yedria Herbal Center catching yet the habama and a year ejuma. It's answer tronic catcher is saying in Yanabano. Na yen fana habano en sayare. And when see nananum eshansia edi habama en a year drew. And when see a sheni dudu eta da semu esi bochiaso. Minim so binim bochia na so binim kurua na bunjia. O shole anopa na ofa kurua na bunjia na de abodudu nim. Me cheda the same. Was a drone be na wanom. Na ahoden e wo ho pa. Ebeye den pa se kane no be so bi benya mfishia 50 years and ase 30 and ase 70 no wu. Empo bi nya 90 no wu a yesu na rehu esun. Yebeka se wosa onyini ye nanso enei hwede yade edi enya ena yade ebo ye nkwa saa te sem frama se de frama esi ebo no ebo enkra emabawa chese obi anyina bro so na ye 70 and ase 60. Why are dear cranny 50, 30, 40, 25 na echo a dientia, and they are real one what assassin so your boy a real bidin or yam asho a dientia, ye nina ye dino and why I think so ye ye who drew ye jay have a money in our ye chi, essency say and near my assassin. Adophonum, Tronicas yanka ya bofo ranti bremo, and son am reboneno appa. Now, Mr. McCatcher will say, yanka ye bibi drone sab. And sana yade atwase yeso nyadua herbal center yede habama ayenro mienu eye nyadua herbal mixture nyadua mf mixture ena nyadua
MF capsules. Na enro is a wo pe bi ato a wo de wani chum e wo mamu anu ba bi eto nro bi obenya bi ato. Eye pharmacy shop, chemical shop and a herbal shop. Wo benya nyedua enro ni bibia ato. Ni a wo pen dodo eto nso. Wo de wani chum e wo KNG asoye ya. Ye wo Imrom Abidjan House afei ato nso. Monaco Junction okwa. Wo benya nyedua enro ni bibia ato. Emre no eswa enontifa phone na boy number no. Any doctor entry enkomo frɛ na eji enchemu a ebro me die eso ye number no eye 0554 36 56 31 0554 36 56 31 edino eye nyedua nyedua adofonom dua eye edro dua sayare dua mapomde mapa na dua enso etu yare ase so wo pese wunya apomde a mepa show ne ho eden wo pese wunya apomde a ejina brane a wo hia se ononom nyedua eye nyedua MF mixture anasa ne capsules edro ye woni nsuo ene wo ne topaye so wo pani nsuo ana wato open ne topaye ana wato ene yare ba emonkaye kane na ya wedi nkan sie woni paduanum eche ansa na epie wedie no ani eno ntina enne yetufu se wo ho no ma akọ check up kwane ko hwe widiem se bibia gina ne na so bibia deda na kwan so bibia hyehye ye die na so bi se hwe me nam wono minim se menyade me kwane ebebo yade bi di a kire me na ebe ba beda ne kwana adade aba beto me so madwene ho ana yade ne kura nkume na adwendwa bekum de ma me ne na me bedi eno nti se wonim se wontimi enkoye check up a me pa cho eno nti na FDA fo age ye nuo na atom se eye pa eno nti se wo pese da ne da o pepa ni paduanim wo yi fi bia fri ni paduanim o how bia ehinta wo ni paduanim no so pese o pepa ni paduanim me patro se de wo se ni paduano aye fi eno nti medware na me yi fi ni nyina fri wedie no emu no sans na wo so wo se o pepa ni paduanim na o yi fi ni nyina fri mu efi afa aduane mu dia fa nsuo mu dia fa mframa mu ahinta ni paduanim no me patro se wonom edra ye fra no nyadua MF mixture anasa ne capsules a ebeboa na yiwe nyina afi ni paduanum amonya fa wodie mo apomuden emfa ne tomapa emfra ena apomuden se de sitie no se wan krakra no wan sosomu ye na wan ma eho anye den a obonsa yare bi aba bebo afiri so eko emie wapomuden pono ento ho ema yare bi emefa eni wunya obi on ma yare bi ekowu a ekra no eneni ti ne mfe ne morwe ne nsa da biara da onya baabi ekasa eye ne ya edi entia esanse ni nipadua ne nkomwa na ho de ne ekofom eno nti yare edi ninya mesrew sebo wapomden ne ho eban sadie wo hu se wo phone ma men charge na ankwa ankodum me car no ma men hyeda mfa anko fitam ne enko hwese bibia deda na akwan so no me patcho sa na nipadua ne so no woni nko se aso mididi menom medi akoniaba me ye bibi nipadua na nam didi dwuma bia wa asase so eno nti ohaw bi betimi asie mo me patcho edra emma ne mpa ho eda wadwuma mu honom maami ejom honom papa oka nim to bi si wo ba bia wotena didie me patcho didi wi ana wanom bi edro no eye nyadua MF mixture na sa ne capsules eye nipadua no mu bambofo ebo nipadua no ban efri yare eho ebo proper fi bi efri nipadua no eno ntime say edro we eye nipadua no zoom lion ehwe nipadua no so eyi fi bi efri nipadua no ema onya ofa hodie efri yare eho me patcho bi benya wa na efri yare o da biara da metena na meka na maka yesi ejabi wo ejabi tiase ede da da bisia aje kum tiase mpo se do yesaman na wo aso wo tiase se wotwa wani hwe wachi a owo osomufuo bi adache se woda ho ana se woni wonma obehwe wachi ama wana medofo mesro se obema wo ma ho ahia na se wo ma ba enwo behia wa ejina se de obesi ahwe wapomden eso wo ma ye nidi yie ye dua ne die mu ema ye nkasa de ye fono gia ne me anasa de kom gia ne me pache hu se duane na ekọ nipadua nim no enuane nuro bi wo ma ebobo nipadua na na mesro se didi wi a ye mpa dupa bi enko nipadua nim na dro no eye nyadua MF mixture anase ne capsules me pache sasa fa ofo no na boye number no any doctor ntwetwe nkomo frɛ na echi enchemu a ebro me die eso ya number na ye 0554
0554 36 36 56 56 31 31 0554 0554 36 36 56 56 31 31 edino eye nyedua Nyedua. afi nyedua herbal mixture e ho ma ye se yanum na aso na yentimi enedie yapomodin atochema mepacho ni pedua na ho odin gineduane so mia wani di wo ho ya areho o mia wani di kakra nanum so gu so odi agire ho ne didi e ma areho ho ankasa afi enna enwo hiama ni pedua no obi wo hono ma ebra aso se woda no me pacho oprekoto ha no oprekoto ha ye man security adwuma obetimi ayama na proso essence wonimu na ena wo ye den pa edema no me pacho ena so wo mfaso de ma ni pedua no se wantimi ana ade e chia wa wonyare nso ntia po oni pedua no ensisi so ye e wo so otimi eta malaria e ya de bone malaria etetew ama onum ato ama ni so brebi etetew ama wo honam nyina eye wogya obesimi honam ya me yo me honam etete me mintimi nya me ho hwe eye malaria no ya wewe me pacho eche ni pe bo wa poso na ebubugu onum a wontimi nya ho hwe mesew edro ba ko pe na malaria parasites no entimi nyina no edro no nyedua herbal mixture me se dua ye edro dua sa ya we dua mapom de mapa na dua enso etu ya we ase eno nti eni kwan se o ma nyedua epa ho hwe se obekwa kope bi ato anopa wie nwumre abra wodidi awie no apom din begina ne naso wapom din ebefa ne ntoma pa efra me pa cho kasa tenti we entopoko eno nti ahana me do besie fre doctor ne bisa question jinchemu apro de eso cheche wo ho mo doctor obenya daje tio no ayi nsem busanyi nyina ano ede amount ye number no 0554 0554 36 36 56 56 31 31 0554 0554 36 36 56 56 31 31 edino nyedua ya do bibia se so oje okay tasene nyakonya dua na mtene kano ye to aso Central Western North mbetima frayen ene Emmanuela Amufa the birthday CEO of Glitz and Kells Beauty Hub from Ben of GEA Kwabri East Municipality Emmanuela Amufa and lovely sister Abigail also so near wawoda we free adoma frimpon archery do not free blinks or nurse ni won nyina government hospital very modron nyina hini sense that Chief Inspector Ellen Ohimi JB of Bantama Police Station Chief Inspector Ellen Ohimi Debbie Ohimi JB report no money free so ya can dey okay you're in charge of CID from Inspector Matodo say so Ohimi JB Ellen una odaso Afe Minister Adjoa Doksa of Sunyani Sun Life City Church. Minister Adjoa Doksa of Sunyani Sun Life City Church. Today is your birthday. And then Eunice Onhiwa Bedu of Oforikrom SDA Church from Asante Yebo of Sompa TV and FM. Okay, Central Western North. Uma yentie munso enano pay. Jumedie no ye Kawasem. Egusua ye di. Central Western North. Ofra no ma TV volume no akofom. Central region. Western region. Western North. Just give us a call. Nah, you know to check for more. May try more calls no. Not the bia koto. I didn't buy BB Fabrics, home of quality fabrics. You're told no bill 8,000, half bill 4,000, quarter 2,000. A year we quarter be a net, yeah, selection, then memory that all colors. Ubetim up to 50 yards, it could be to open 1 yard, no pay yard, no 18 Ghana cities. It is a open fabrics, papa, material, papa, the apam, would be here. Ninja, himfa, BB Fabrics, yeah, Frey 055. 2799750 05527999750. So for life, Ultra Commercial Bank now boy Kumasi second so Vodafone, My Bet Africa ho, Ena Ube Huyen, Shannon Sompa. I think Frey, wow, Western Central Western North. Ube to me Afrey, na what the wasem Abba, now Kawasem. You may dear society, still Kawasem,
and I go so. Me no ni me power sem. Kawasem. Me no ni me power sem. Kawasem. Otemuafo me buaten. Kawasem. Central announce wem. Kawasem. 3 herbal center and the 3 eco capsules are back. Say waist pains, piles, cocoa, na constipation, yam team nina, a be free ho. And to go just 3 eco capsules, no, and no busa. Calling out Danny Mistini Apidanki, it will be our ho. 21st clinic, yeah, as ya, sciatica there, Omudimutin, we are expect a bass or 2 asiatic chon, and then 3 chon, ebe see 2 anosanoa. Yapa papa the sciatic nerve no hon nam na e kan one or the 4 yaw kwa and on make come for am say bomodin so do ani be che 21st clinic aso e bia wo Ghana ha Techima and Kranza Sunyane Kran Domi Market and a council quarters call junction of Boase Kumasi e sha adabraka ha fresh 0540311311 Afi auto Sompa fix deposit Sompa FM. High interest rates and I want to support them amount. What do you see about no ba? Nese opese we sika no sunti. Ye no trans na ensi won ye negotiator ye beye. And masse bia the interest rate and I say inflation was to interest no ye debi. I want to support. Afi obapa loan scheme e mai mutie me mon kam hombom na mumra na Ghana eye dwabi ura bank yentimi mbom obosia na mu sikasem no emuntre adwuma na emuntre ye the small and medium enterprise so ba eye product eye targeted for businesses na emmase wa ba honom na ye de niam bi ahye suma se ase obaje bosia obawie na ka wo de kura no nyagro. So me kind. Me kind. 0271409340 0271409340 and 0208521668. Na bibia akoso. Okay. Na mame fan kaibo intwem. Eye kaibo. Na otio serebo otoso mieni adwabe hene. Na akosi achi ama otoso 9 adwabe hema na ja achi amo otoso mienu mramra hene. Ekona busu apani a wo mramra ne asante adwabe. Si wa apia. Wo fa kwa me etu ahene ye do not friend uncle. Obrimpon na na pa usawansa hema hene. Openi ya mensa eja mesani okwe edifo na oye bema di atonani ena mofra no so ba pani akosi asapo gaben Mr. NSC Boaten and J family oyima adwa doku CEO Beauty Queen Kumasi honorable Kofi Brako former Tema Central MP and J family Tema Accra Mr. and Mrs. Edubofo we too seafood Tema honorable Dr. and Mrs. Kwabena Dufo former finance minister and a Dr. Mrs. Jane Safo Boakye CEO Anita Hotel. Almost say from to my name say Nana Kia from Poma Yemra hima call the crutch no as you say ye no abase or mobile ye now call the crutch year 16th October 2024 University of Ghana Medical Center. Now year is say 8th May or the neighbor Tumpem no park or permanent na burial service no aye non do kopem do me no na almost say almost the netum pemua ebeto asoa person ko he ne de achi a eye from anopa no akopem anwumre no num anopa na private burial no to atoaso na enhye ne say night no ye fiada no private installation of a new queen omo de ohima afoforo besi omo de netum pemua ni fiada no omo besi ohima afoforo freedom ko kopem du bako mramra asante achem eye kwa upra so mpem ho honomo eye na ye tent du mienu kopem no nsia ti mramra ena ye oba pani ye no abeba so memene da tent me na omo akọ
na ase asɔre wɔ mmuramura hɔ anom bɛyɛ Thanksgiving service no na abusua saa atena se dɔn kokɔpem no nsia eti yɛnhyɛ no so na eduru hɔ nom a yɛn nyinaa wofiri mmuramura a mohema ɛne yɛde ne to mpam yɛsɛ si wɔ hema foforɔ efiada no monhyɛ no so okay Excellent Fertility and Wellness Center. Abrante na how to say? Omanhene wadarma. Bibi aboko. Edok bad yes. Ye pa. Excellent Fertility and Wellness Center. Pacho Fertility and Wellness Center no. Eye brofo. Dem so ye chirim. Maminti anope. Omanhene wadarma anope oti enka che oti efu nyina. Na Excellent Fertility and Wellness Center no. That's right. Juma ya ne se sebi ote fertility dia ya awo ho ene sebi ampomuden enho adwuma na yeye okay na de di kan pa yeye ne ye ye awo ho adwuma na yeye na ye madru ana ye ma sebi bia ngo pane ye nyehwe massage just massage mo madru da bi ye use ana mo won pane na mo de abefu fidie massage massage na no massage ne he no sebi oba wo de ni baabi wo okay free na yase ho ne ne sisi achi ne baabi bia na de omu ne se eya na de ma wo ne ma no eye ne ma bebre na ma wo ne ma bi wo ho no mo a oba no se bi wo a wotimi tena se ya che ansa na ebia waware aye na adwen se opese wo na bedru ho na ebia na ne awode no ana na wutwa no ana reproductive system no ayemre ebi won so anyemre kwa na aye relax ase ada enti massage no ayeye no ye de sabi abode mu hwehwe mu beka se essential oils eze enwo a sabi ya twetwe afiri duam ya inu ye mu ye de asra no aposa ne nkakra de mfidie bi ne niema aka ho ama awotwa no mu nyina ada ho clean by just massaging because of those nubrano ane sa ayi na wo oil no yes eno oil no yemfo so enyanya de a eden ye de oil no srawa oil no abeto no buase ewie massage na adidi akwachiri akohoro wa wodie ni nyina na very very effective metimi aka say be 90% effective than more than sabi ya fertility treatments ayewo ebia herbal treatment and even orthodox medicines ni bi okra intimate treat issues no something like fallopian tube blockage ye ka say fallopian tube ni ma block ya say awutwa no akosua ni fam ekohia be ma ho nsuo no esi a doctor akra intimate nya ho hwe isi etwa to twene eno na ye timi de oil no massage e ma no koduru mpempenso emu nyina beda ho clean so ho ama sabi se utukosua no abetimi afamu akwa akosua be ma ho nsuo ama wafa afuru ana sabi se wo menstrual pains ubu nsa no wo se waya se tutu pa chese wo ye ho hwe anye chronic one pa no odin eno nso ye betimi massage just massage bibi anka ho aduro nka ho bibi anka ho oil no ana ye use ye be massage wa ma niema bi a ablock adada waya ase ho no mo anama moja no bosome so ntimi ma ni nyina ebe nane a ebeba kutodwe eya oya ese inflammations ne niema bi ho no mo a arthritis e inflammation joint pains bi ho no ma inflammation e just brofokasa chese ayahohono ana insu fin bi ne niema bi na ahohono joints no a massage ya be massage wa nkakra enye abiem yemfa hoden na eye gentle na oil ni nyina na emphasis ni gina so oil na ye de massage no enu na sabi abode mu hwehwe mu aduro no ni nubna no a obo ade bo na de ode hye mu no enu abe nante akowide nim aye emu adwuma bia ewo se ye eni ade bi ewo bi ade ne ho ahunta wo ba bia no na ayi afiri ho ama wo ho ayede ato na me se asisu biem fertility
issue ne de sebi IVF ne boa ye den pa ene IVF enyam kwara sika ye keka $120,000 $120,000 wabidru wa ye bia enko doctor akoye say o tube na block ne de ye ntimi nya ho adwuma doctor ni bia nim doctor ni bia otimi bia nim say o tube ne de block ya bibia ne ho betima ye ho adwuma gise nyame na besi abehwe o mu a bia no a betimi akorete ne ho body na betimi akorete ne ho ba nya sa pa de a ye ntimi nya ho hwe eno na excellent fertility and wellness center for say fa number no na frey o frey a se de etie bia no sebi ye de aduro no oil no massage ni ade bibia ebetutu yi ma bibia abakama na Omanhene wadama anya no nko na ye yesa ehwe sebi apempemu apa na ti a emfu ai apa na no jese uko Turkey ana ubetimi akodua bi na no so nya ehu sika no eya na anu ohye Omanhene ya na anu ohye pa na ye aso ye ho na de oil ya American ya de tuti na massage ne nkakra ama eminu astate se sefu back do I me obi ofia nti e kwede ne beko obi ade ne beko kwede ne beko na yakwa ya ma no de dance ye kese yaw no so what ya bo ma de before and after straight wo ye wie ne ba mo so betia de ko before and after straight mo de line be to a ye be mark wo hwe pictures na that TV ne so abehu se mark no before and after no bo say ya mark ya to se de na esitie no ansa no aye ba be treat na wie no so ye treat wie no so se de esi ye no so sabi ni nyina nso eka ho no osre me ai oh mitrimi mitrimi no na enwi ni ho no woni asante ebo nyina nim se me ye mapa uti wapa ana mse muntime ubegina mitrimi ena mitrimi na me efu agane de me fanya hwe o hairline so dey perfect pa uche mrante ni bibiri na ya bo mrante ni bibiri afiri ha na ekosa kwachiri ekwachiri edo ene wodi huso na mrante na aka no de esre mo mfa no mba ne sisi ye na pampampa ye ma ne mpe so abrante kwa no wasa akokora by force sabi unya nuruwa enye sexy kra ene oyene unzeze o masa afa plan bi ze e pa no anu afo wo twa ne sakura sano na me yi sakura na ye wo se sa na detie bi se be jira afro na ima o UK was so pamcho go yibiti na ima sapo edi ye ma ne ba na enye da kora de ohun se obi beti wo beka se wo ba ya anafu da bi a treatment plan bi wo hono mo a severe betimi what to plan na so for 3 months okay e bi wo hono betimi di what to so bo so me continue befu befu ye mu ni nyina na ye monitor ko si se befu na mo massage so se bia ni pa no person ba massage ne ye wo massage ti na ye wo center no o ba beda ho ne ya yama wo enye se wo ye ton aduro bi ama na wa kofi akọ massage ya ye wo trained personnel a oba ya be massage bibia be monitor bibia yama ama otrinwinafu ayi American awo hu asema American say ya na ye be yama wa massage wa within your cycle no say ye first phase na it depend how severe your problem ni sitie first phase na a farmer no na okọ de baby obi won so wa too severe say o say bia first second ene bi kura third ansana sabi yefunu no atimi aba ye mo waduro no mesi biem ye ma obi bia ni ho a ye de ma wanom ana ye de ma wo se fasom ana se ye wo pane ana bibisa ni nyina ye just massage. What about body massage? Yeah, general body massage to say bia ohunam ye wo ya why adwuma wo feel stress or so ba no be da ho na modi oils bi ni ade na ma massage no kama ni nyina ye eno ye cosmetic massage eno ye se bi asabi wo de batwi ka se me ka sa wo hu ne tew na wo pese wo be sebi na we no aye no apart from cosmetic massage ne de eno de normal massage asabi masusu bi abetimi aya ma wo ba ye de ne de
just a problem for say our bar sisi wuntimi kotodwe wuntimi so rheumatism as our bar in kotodwe hono ma na ne anxiety na come one a shock obi sa no no na ye ho adwuma na no oba anya massage no na ehu hia ye oyo na ye yisu no enuro na ewo mu no ana hia ye adwuma ne nyina nti ye mfo so meyero ebi akotodwe tutu ne ya yero dendende na wo kam ne dabi gentle ye desra so ye ya na ye jaw life ama wo ha bon sa na no a bibia release okay na mo hefa ye won crime spintex afi ne ye hwese ebitima bakuma se but say there currently ye won crime spintex Coca-Cola runabout na spintex building plaza building na muna ehona mo ye wo ubeba no center fefefe abefo pa kama bibia very very nice and neat wa wura ho no mo a we adwuma Monday to say na ebreben ye adwuma Monday to Saturday okay na Saturday no ye pon 12 okay ebia say clients ho no mo itimi pon 2 but Monday to Friday 8 a.m. anopa 8 na nwotwe to 5 p.m. na ya pon na ebia no bia kasa ebia ebitima ba fie abaya ma no di ntia yintimi ma fie meye ma no se ne ma na yusu no is not movable yintimi nsoa o se nya daje na ye ma if I want to come do I have to book? Yes untimi and walking in sir just like that phone numbers na good TV ne so na o pick ya na how reception for exactly ye be here history say bia medical local hospital no awo mu asema american wakotwa HSG test doctor apase die ahuni say wawode no otwa scan no ablock IC ni nyina eba ne yehwe said city ansana yehu ba bia ye tackle afa na wonye sa na ma we nyina hospital kra yintimi emwa ye mfa ya adwene enye bibia na ho so ye ntwa scan ne bi ho enti medically no information bi a wo bi a ofra na waka ni nyina na age ni nyina na afi ye no ye wanante ya kire wo time a obeba ne day ni bi a wo so ba na so the purpose is to give them attention yes the padoma bi choki dabi ye ntimi nyesa yes no appointment Tuesday 8 o'clock 10 o'clock oba ono na wo say yes enti a day say nipa 10 kra na ebetimi ahwe o mo be say nya abotre ye mpa de bi a gidi nye sika nti na ye wo ha e wo say ye nya abotre enu udi nkomo kwa chiri ti wo yare ye no problem na se ansa kra na ye tu anamo say ya ante ase ntimi nya ho adwuma okay ade na ye na nya pa na na ana bibisi anase doctor fo no na ye boa ya me ye hu say ne wum na yenso yenim dia ye wo phone numbers ne ayadwuma number na 027 407 6314 30 mobile 027 407 6314 another number is 050 43 70 440 050 43 70 440 ofra ya wa nkran spintex Ghana fanam babia wo bia no ofra ya one branch pe spintex ebia na nipa bonfo obi akwetena babia o se anya ya wa spintex nkwa ofra ya ubuki appointment wo kan wo issue ne ya bibia wo ya panimu bi sabi udi brenti ompedom ana bibia ye buki private appointment a onko abeba no obi ani ho ye behia wo ye no bedi hu nkomo ade bi ewo mu bia no mususu nya no honhom semo ne abayifo no wo ma bre dodo mesre mu okay tu ana mo ne ye hwe na bibia ye frɛ say nana ye frɛ me nana agiman yeah all right tu ba reception for no o meje ofefe o frɛ number no a ombuki appointment a omono ebe omema oda ene bra e wo se wo de ba na bibia akọ atoto ye ama. Thank you very much na excellent fertility and wellness center Spintex Plaza Nemu enomo numbers no ne gudja no so no e go TV no so no frɛ na ne omo twetwe nkomo kama na bibia nkoso fine
emfa emmao eno nti yɛnhyɛ no so na yɛgusu a dembo mesraw onipa wotwe mu tan a wobɛda wotwe mu tan a adeɛ sa wobɛda na wokɔ da no mattress a wobɛda so ehia papa obitimi da sɔre anopa asa nadwo no wɔkɔ wɔ ne honam tutu no ne honam yɛ ne bohobu okra na ase ne kɔn wada ne dabi ohia a good mattress and a good pillow. I'm recommending ash foam. Ash foam, your soft furnishings. Your bed linings are a bed in the so. So over share mattress toppers, over share mattress protectors, duvet, any curtains, any towels, papa bia, yes, send or ash foam. Ewo showrooms a ewo Kumasi Mall, Santasi, Tafo, Ahonjo, SG Mall, main office. Any melody showrooms ewo casino a ash foam. Yedis asofo. Mesraw, yesa to say ma internet frost be account say or ash foam or tomatres ye ni sajuma. Ash foam, it's your number one stop shop for all your home soft furnishings. What they hotels, few offices, organizations, some more penny, my papa beer, ash foam. Freya was 055 657 9214. 055 657 9214. Nebi Bianya day, and Kosukama, and Siona, I normally a kanjin and agent drinking water. No musupa, na 8.5 alkaline. Etiminko yemau, hydrogen, rich minerals like calcium, magnesium, potassium, and iron. Bomodina say obenum and super, a kanjin and natural drinking water. And near me, woman, a boy, a rawa, your bread boy, your kidneys, no need near many now buy who grown a comma, a antioxidant. Fred 0241 449191 0241 449191 0507 379474. Dawood and the 360 capsules are back. Oh no, now they na yini chia ointment ni chia. Oh, 122 said they over there now who say aju say from taxi driver, trotro driver, more mujina quantipo for prosi for to me jina baby sa after no price or my penny ba from 7 compman ajube 8 afi obedu ono wa yebo and now see na tatai so do am hearing for Dawood entwichiw kokwadro ene maame da gomba me chairman opay me aminipa eye Orientes buhia 360 capsules in Dawood ointment prosi for na mko petrol no na ye mfa ntwitwemo na bibia anko radio aso ka ho na bibia da din waste space ni nyina be free ho prosi for ni waste space jaja mfa no kwa rheumatism ni hwan bomodin friend 0244 88 6437. Toothbrush papa yas toothbrushes, toothpaste papa total care toothpaste, a face whitening toothpaste, and a herbal toothpaste. Bomodin so benya paste papa. Now the idea would they actually na bibia ko yamao so nipa onumu wonka enya ni bonyam enya fe ose ase nkaka bi obi wanumu kasa na ase nkofo he wanum debi bibia be ya bra be use total care toothpaste, whitening toothpaste, and then herbal toothpaste. Get your toothbrushes, Prince, Monarch, Duke, Duchess, and Kitty brushes. Time herbal mixture. Say malaria there. TIME. A 3D idea no. Send Tontombe Kawo. Now honam nkoto dweki kabom. We have TIME. After time HH mission capsules. And no Emma immune system ye boosted. Won come one who ye day. It's yadia boa. Unu medrana will say. You need the immune system. Shannon Sompa. Fred 0244 417669. Diamond. Scientific research that did donate heba moti omonka premature ejaculation, erectile dysfunction,
bema so mana theater obon ho modern so enkoye we nyina da ba bi wa akososo ne mpaso ahwa ode aba na abotiri mu omodena so obegina brane bema wura edem a o kuma bema nyina ho enti hwe no ankoguye ni maase ho do next for 0246 727 667 na bibia anya dai enkoso kama okay bibia ho manatu memre no etia me enti obia timi frebi bibia ho manatu wow what menka fre say Ashanti regional say region be all the 16 regions. If you can reach out to me, just give us a call. The numbers are activated. 0551931931 0548931931. Oh, Ashanti region, oh, Greater Accra, Eastern, Volta, Oti, Central, Western, North. Baby, I will Ghana, I will 3 months time now to me can from me. I'm ready to because I may pick calls one by one. At the other question, Kawasam Jumedi, and you go so at the Bremono. Give us a call. Anywhere you are, reaching out to me. Yes, call. Hello, good morning. Good morning. Oh, now Manati. Okay. Good morning. Your call has been put on hold. Please wait. Putting me on hold, pa. Okay. Hello. Good morning. Good morning, why do you? My John, pay cousin. What I call a gun. Your partner say a war of the people of Mate. Yeah. Mate. Hello, good morning. I don't know. They didn't know we was at Sunday. Yeah, right here to watch you. 0551 931 931 0548 931 931. Give us a call. Oh, Ashanti region, oh, Eastern Volta, Otibe Bia Kawasem. Na Yemfamo Enko. It is well. Okay. Sompa FM. Sompa Kawasem. Binu ni me parcha sem. Kawasem. Binu ni me parcha sem. Kawasem. Ote mwafo mi buaten. Kawasem. Central announcer wem. Kawasem. Sompa. Kawasem. Kawasem. Sompa. Kawasem. Binu ni me parcha sem. Kawasem. Binu ni me parcha sem. Kawasem. Ote mwafo mi buaten. Kawasem. Central announcer wem. Kawasem. 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 Binu ni me parcha sem. Kawasem. Binu ni me parcha sem. Kawasem. Ote mwafo mi buaten. Kawasem. Central announcer wem. Kawasem. 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 Binu ni me parcha sem. Kawasem. Binu ni me parcha sem. Kawasem. Ote mwafo mi buaten. Kawasem. Central announcer wem. Kawasem. 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 Okay. Line also on fire. Yen so ye better I be DM combo because minim probably line of go and go through event. Asante. Oini. Brian. And no na ma bi busame. And no cra pia de no cra e ba ni busame. Omo so omo hu ache wo morning show so. And I'm sure news no say free kind ya no pa no ha. Ati eno tina ma baby omo hu na nya say bia e bia wo na wo ma. I so nkra wo me ho. Eno na na ma sapon san send me message say la nko uti na me sister. Ade. Na na ma sapon say. Tiri mi na o so onyi ye. Na na ma anope ya mak. Ne di. O se chicha mi ko imti. E na ya bo ma na tiri ho pa na.
Me didn't call wellness center no. Wama. The penny ya. Mo. Who probably did I maybe the over pressure. Mo. As a tuna to anu na ya debi. As a professor bia. When to me try me here just I had debi. Yes. Oh Jazzy. Mo. Professor bia. That's when to me I'm trying. The thesis. As what kind of ready be see say. I rather wait on the Messi. But the other can be having tea. Hey, the James had a baby tina so a people can ask us. As a baby, and I must upon the pan. And I must also want to miss or catch up. Almost me with AI. Why the MPP? One more, yeah, tall. I've heard it. They can watch in our baby 2 to 20 and they didn't talk. MPP don't make your position. Hey, as a man, I can't say. Oh, one betche. Bra, Adeakye ya to a berry, Bosome na ipe. E kura to MPP amanyokuo, minum mochra sawa, ya de betari kruso. Mu mie kuro no manimu. Sesi amu dwen obe him franka. Kwata chi na mbenkum. Hwibonto enam nifa, ya doto atiesi, bo tuo pansam ne ma, e de akire. Chese, ayame nwanwa minima de kro mo hwehwe. Enti de ekoso no, party no wo hawo wom. Amane wom. Mnasepo, ehihye nipa bo. Bra, no be say me say thank you to your mkofa so bi ani so. Ke reconciliation to. Na say so omko. Reconciliation to. Ha, no mo kofom. Na o man nyama hihye wo mo bo no. O mo voice it out. No mo tie wo mo. Boama, I'm on the floor. Thank you very much. Kasa. Omo tie o masem. Na kan papa kufo nom emperifo no a sebi omo no omo buo media krade se na kufo ado MPP no mu no ase no wa ye hi bi sei kono krade contracts me ba jo yen tie kere de Japan bra me I want justice for the gentleman I need to protect be our support me anyasa they will do worse things. I know him. You want to pictures. Boys and girls, they before seeing him do a crime, now lead an apple, Sintraso police station. I got your statement, a card and number, you kill no more and no more you be as evidence any money. May I want justice for the gentleman. And yes, sir, a bar signal to Obia would give a cheat, say a central one, may you know if what you say. Indeed, I'm going to follow the matter and make sure the guy is arrested. The opportunity to tell you that I'm going to contest. I know they have contest until they should be ready. Whatever they want to. Nobody can stop me from contesting. Or party, they'll be a check. New entrance, I will know the history. I'm glad to say, the General Secretary said, this time by May, or the because people that have sacrificed, why MPP came to power and everything. Until immediate, men can't team for the sake of unity, men they are all preaching unity, and yet a heart, and I mean, a preaching violence. No. What himself a normal star and can retaliate easily. Because we know the guy, and can retaliate, but all retaliate and a Canadian point is here. As someone are brought here, they will see who many must say. Away. I mean, who said, group will be the Dr. Boakye, 1% with Casa, no more twisting. I've seen a publication, and Canadian Japan backs again. That a new media, only a more around, will be Casa and a man who election. Yeah, Casa, Omkawo, primaries. I'm saying, Papa, could you? Nipa baako de obi anti ni akane Japan e respond to young one yet masre MPP for so one-sided politics I believe that if we are not united what is Jesus Christ Papa MPP can win and the history will tell you from 1979 between Pauli and Dutosu nti omo emranti abamo so aggressive yes I'm going read the history I'm glad say General Secretary say or the same man the
na patapa asɛm ne yɛyi mpene ne yɛnyina na yɛde ato nkyɛn na yɛtumi awu ne 2020. Yeah, honorable, only mpanyinfoɔ na mpɔyi na wotɔ. And everybody thinks it's enough. No, only now, Kasa. Nadia saw Mammy Aquano, me by show is watch on some go. Me too. ATM no. The assessor mu ye reconciliation talk. Now I'm G and Nipan wo how. Na e baye. Na mutumi no mo kasa na koma toyem. Na say ya to aba. Mwadi gagantua entwentene. Fana lusu ntene. Ebi serious ntene. Lusu mu lusu. Ya hu bida asante gagantua lusu. Abakwasem. Sasa mo hyehyɛ mo nneɛma na kuro no ayɛ etu ɔson na sabre ne na ba ko pra ahange no mo se da bi bosome na ipe ye pedi obedi party no party bai wei ana mo de kɔto aba na mo ene ka 12%. So ma to mo nneɛma no ma nyai de mo kyire ya we group ye kwa ha na we di wachi ena na we grant interview no o ka de ene de ena samanyoko no bi akomanye wo mu ko nu sei aso bi akomanye bi sei wo mu makomanye o party mu no do so na intolerance ye fa nyamanyoko yo ye so ye pani a wo ye bola eni amani nyina wo na wo gi e ma wo eti wo mu nya gemene na je wo mu ye no mu nyai ona bo ayi kra Japan se wa withdraw yakwawo na kora bi se kan e wo se hwan se kan Samla ntia no mso nkogu hokoyede ade a no mo ye no nefo mo ho ben wo beka no ye beka se ba omia nso ye so no so ba omia ladies enso di na chi ene wono so de ne ladies omo so koped ya ho asesi abosome nan obi apemu aka so de epo ye mpe wo ba begina wo begina wo de ne begina party ben na begina so no wagina because ekura tumu party no mummi ekuro no newu na mama kwa ena nana kufu adokura no me na contrast asese la no ne ho aye nkrofo ahi to no kwadi a wo bedi sa to na chi no ento ai nana do so oba na de nto mo koto ngongo bi onko bi ene ye ontrafi no on fa on tonkra na on to washase esu go washase wo munya do me ye bra efere wo fi se ensentwerofo a e wo Ghana ha epi ma yi wo mani ma take a strong position say ye de wo political party boy a wo kasama political parties na obi aye di no kan bi fo nkomu nya bi komu benya bi o so ani edin a o mbeti batam pipi amanyoko ni nyekua e se okowu ma sa amanyoko no me kan ne wo ko die chire so ye sentroni ko ha wani so ko die pipi achi a wo be yi wato atwene mo huni wonder say adoma ma excellence wo ye one kwalanke to our appreciate you omo enso kan pipi fo a kan kokkrafo abobo da pes entumi ntuye nan asalai ebe gigi position mo wonders are oye o appreciate you omo. That's right. Edi na manye from foregone conclusion we are where Dr. Baumia ha yani many penses wo mu di atem na me na me kan ne money na hand back na ground o je me na me catch from me say condition be apply all conditions apply say me amada zo me mitie me yem social program yen yakwete san kade bi atwa mansuo say ne na manyoni bi na me ma beta ma be ha mani me say condition apply to say the MTN all conditions apply me don't nyame okay because bra and somehow to be that American say one party woman nyemu adwuma na emi ekuro na wom no mo nya sesi a ba omia group Japan group a om na na efele egu omani mu ase okay as on my own say thank you to no so what the Kennedy so reaction no or say or no the over see to say the person the pakro no war no over see to say he's arrested because anya sa say wo jano sa akra na chi di ni bi bedi na chi na bibi tu na ebeka so okodi Kennedy achi wanya dai upra ya wan fi ono so de eno de nya de beba so no sre na me kan same thing ena na me kam kase se ko basa na obi kura be se oba thank you to na say I am she beka se bia mi bempo bibo na ebeti na atome enti omo pese omo hu nipa kro yes anya branse wonye omo thank you to kura de Ghana beji din after Nanado lose 2008 no because na your political history na nya dia eteko ye ko fo kra no shut down ko fo anko bida
omoncha omoto bani wi omotwa ya ma omoko promise ni wie na afi no omaya nice omati but nanado yes anema no what later realize is say as a party no ye de che no the more na thank you to ni nyina no we you hu free mu a woni mra so onko thank you to no na yes a handing over bi na also the thank you to is to re-energize the base but I nyina no say to send you can grassroots no amenase po aye better etika omukosa no mo kwagija omu po omu chew eti also say MPP sem na eba but it is in the negative so until man the American say nka thank you to yi enya bone but opponent no ebi hu say mu jama ba omia lidia onwie no virtual na say wam sorry marketing ho biu eno ne omu fie but o man party no omonye even constituency election fence omo kan say police station election omonye wi o say obi va contest obi in contest ye nu ho kra o enka polling station elections ye eno ko say nation no mesati o serious ye nyanu ba bia emi nwa kwara ye nuru ba bia anti omonye wie ni ya baba ya omo say omo wo na say from polling station to NN coordinators. Asa, come ba constituency, regional, national, and Sani have a flag bearer. And to police station. You baby, you better national election, regional and national election. We are Sana. Flag bearer. Sa head the way in among Clay, no my jump say. And you know it is too early. And you on my 7 in the party, yet you mutual leadership. One and problem when I say party it's in national. I'm running in say. Jesse Kodiana. There be say party no. Ewa ban mu a. Eh president no. Name of the president need to so na ye flag bearer. To say Baumia de no. Baumia became the leader going to elections. All the national executives or two abano so nyaya. He continues to be the leader. When the power reverts to national headquarters and the chairman and a friend say the leader of the party. But also chairman we know. I guess as a woman on my media team constitution but I can tell you say you can have a president who is weaker constitution so incapacitation be about me who say no because somebody must cut a short and they know money Steven Tim has not shown anybody so incapacitated so so what stops him from taking some of these bold decisions no Greek no there be one about say do no so and the room soon to about what you call my shop now me and I mention no because on mine dear con there are his suggestions say reconciliation to anything to bring the party together no same phone so by an answer as of now no omotiminde and can wie o thank you to because mo idea is very big blow they have mo di nyomo wia thank you to party no anfa kwan bi so onfa kwan bi so na amonfa another to be mra it will be all involving ebi ba fa gbere bia nyanchen party mpanimfo no executives no but on my the fears no say the calls is coming say osankofo no so nkomo nyina from ward to hwan to region to national obianfo no djuma ento ho because this that's all the djuma no to the party na debi say ye for for no nko biom no mo I don't just say more contest actually sign a man for it because on my I know they say obi the suggestion no because enketo asumu so Senka from national to police station obi a okwa abato ni bibia on tranche on my ni gugu buy tie on my head and you may cause no any say thank you to no I say thank you to no the importance no the cause you have to take the shine out of it and me go for now the party ni go on my obi kwasi jamaka enye no nko who to me tolerate me fa mane ba ko mo ko western region na ka no abukana de japo bo ni pakro ni din I know him so was what America and one wa Ghana hanu se si abedu ye na be security e wo party nu sami ba na me tie interview no front abetem no won ni security for e na o my dem make I hear kuma se nkomo ko western region BBC Kosoba say it was very silent and one say we je ba bono
Yan shade. So the next process here and asante or say why withdraw. Aye, o me dey say why withdraw. Yan shall going forward say if it will create any chaos or whatever, maybe his presence no and a new rancrophobia and might be a we buy it watching one. Let's continue. Momo continue. Yeah, but me and she will find out you name. Baby, I'm Mijana say thank you to no day. And only the only avenue a party for no war to vent Omahawu. Professor Michael Kwe committee no moti na konta. Na be na atese ye so mabo kumase. No mo ba kumase no. Ye share o Prempa Assembly Hall. Party fo nyina momra mmeka masem. Ye nhunu bibi sa. Omo be ye kokra. Ye ti ye ne se omu frefre nipa binom chairman bra, secretary bra. Friends say Yama test message me boa. Sa na koye. But we dey yase mu nyina momra. Omu koye no. Ye di kan mo omu kwan mo omu ka omu nsam. For company for that's what they do. That's what they do, yes. And there's a reconciliation. And reconciliation. Your mama for the microphone. Yes. And penny phone so bad. Kikabichre ya pamacho. Said yes, you know, Monfani and that's the only idea on betting me. Akota MPP party 2016. Na do baby omukọ meet wo national headquarters na I guess ye frɛ national 4th infantry battalion for Mombegu party office so bi eni abotra wo eso koye omuhwini 2016 nyemu na afoko avedu baby afoko ba no de ne matwofo ba na kwabna Japan de ne matwoba na akufo ado so board de ne matwofo ba no mo de ababebom akota ekuo de yenya kase ye beti kuo na o maame wo awia Miss Mammy woman ajo. We so see a woman anopa. We ye the abetia na tete, we the fufu na tete no. We ye the Quran na tete, we the Bible na tete no. Akunta ye peda. The only 10 is e be a dru baby a ye the ni be to bibi. Send your Kennedy Castle for the sake of unity. For the sake of unity. My say for the sake of wenti me chaso, for the sake of sainty me chaso. Akunta ekudie party any ekuo even ekuo ye mai ohini ni mu kuo ye omotiti ye omode kobonsa we yase ene ho ahwan no ya na ewom no nyasam ketua but in as much as ni nyina no edu ba bi omotimi mene for the sake of ekuo nti mo mesem ye man ka sentre man na ebe mene MPP for don pay omo kwa tira say yo akuta Paul Afoko ni kwabna Japan mo de no si chenwe Paul Afoko ni kwabna Japan Rafi 1999 yes Akufo-Addo ne Kufo contest yes share 1999 akuta MPP party no akuta ekua anyansafo doso no expect we kra de eswa ena bo ama wo ni abotre obi akoma ha so muni nyansa so obi ani nyansa akota obi akọ school eko yo mutiwe akota MPP party obi aye lawyer obi aye doctor obi aso owosika obi ase menye mobo ase eyekuo mu fi se ye de yaboye bra bi yekuta ye trauma wezi yekuta ye din bi yekuta ye certificate bi yakoye suku papa bi ene ye de aba begum ejakota we kra de so na wo se nka dipa wu enra no senga ya ba ma zai dipa ye de akunya na da ho no ne ye kwapre na enye nu ho David asase akuta ometu o maba ne be next year wu next year to flag bearer yaw say by June just a more opposition now monto ne ntam first second year no monto na leader no your bet your flag bearer only 2 years in campaign next year by September no ma to abado to obi a won say mbre ni so ebre na wo se me bo asum na nie ebre na wo se me di watem na konta enie ebre na wo se kama gene chiro na nie the constituency elections na on ye no shawuni bade eno no na go win constituency eno ni say no mu kwenye constituency chairman secretary for na bayi e was me ma police station ho mani bra ho because police station for na ekoto constituency na constituency ato region na region ato national it is a transfer na me ma me opponent no enya police station for no a omo na ko constituency for any region na say changes be be a man for call for review of the constitution review na bi o na sante
review here as a TV busa ye review here review no be ma expansion of electoral college expansion nye nipa na e beto mo etu oni nipa ni di komo ena one na be say akoba say na eyi no pense constituency na say parliamentary primaries no on be ni tambe ni nya be koso eno de after 2 years into we kra na share on beto akota flag bearer wie 2 year omo kwa national conference amendment na omo propose so omo de kwa ya omo nya jitu pe omo jitu wie ya na timetable na ba na betu we ni betu afi na flag bearer Bible says many homo da said ebre ni sabre na o sa wudi atembo asu awudi afo enti ebre ni si arabo yo mo nya na ehu wuru bi eno wo kato ani te adi be yo ti bia wani we Kennedy we a watching ho kakre obesa ati oboso obeti asemu obi nganga ne zo sesa ne ma bro aba awusi ayamba sia